November ni ania Gun and Roses so hluai November rain kan khat chuak rum mayalom Mizoram hun franga ro tamwak lawin hatlanul hloma classic hun in her turin aken tel pakhat ania boruak in thak thleng me ka hritlang atam dua corona ve tamaya ingaina te po then khat chuan kan nei rum hlom hani ome hritlang nen adang lamna pakhat han soila rok ana rimle thiltui hriatna atibawa khu ahul bok thin hetiang hi ani lem lawa kai theina tur chance kan nei ani silo chuan ngai thatakin hritlang damdoi ai mai kha a thaber ome I thok ingai thak vung fo chuan thote po ha anga in hriat tlatna aom thei COVID-19 symptoms alolan chua chuan I tho ha kha ngai tu vung ngai lawin hairual ani lawang chuan mas wa ngai poi moila kut silfai ngun le pon chua zuar in buala in thak ngal vek zel kha a him bermai thuthar lama kan beng lo chitranila nimin November ni khat khan Mizoram le Assam ramri buaina aw mek lain Assam lam chanchin tharten vai pakhat abo thu an puang hloma ma se ramria buaina omlain ruihhlo tolruk avangin vaireng te a kong tharveng Assam ramri nei berveng uaimeten ramhnuaya ruihhlo atol hluai anmana ruihhlo number 4 hong sompanga anman saka ama hian thurwal pui anainin uaime hroi tu te hian ansoya atamjok chu atlan bo pui man ani vaireng te exercise kuta hlan ania ama hi damdoi tive thin ani mela akete avungin inchiuna avangin vung omnual niin kan thudon na chuan asoya voin khan vaireng te community health center a septisemia avangin athitamai boxi ani ramri buaina ommek nen boruak hi ati chazual mayangem ti chu vairam lamin hanlo donson dan hazir ani tong chu vaireng te hospital a hian postmortem ania septisemia awanga thin in anhria he chanchin bot saila hi chuan leila pura thonthak tura roman mek ania video ian hi chuan thonthak anin boruak tharte po alo om man to mai thaibok ani silchara Mizo zirlai pol te poin lau thonna an nei nin a hriata thu chua siamin asama zirlai Mizo om te chu buaina lian zok a thlen pal thei awangin film khur tura an in chaba ka Mizoram house lam a himjok be sein in thlakhrung lova pan khom turin an in hriat tira ma se Mizoram house pan tur te hian vai thirwang hian Barak Valley aron thlen ma ngeya Mizoram house hi thlengman turin anin hriat tirbok ani buaina chowem vai ho hian buaina siamna chan tur thatak mai an nei ta Mizoram lamatanga soifiana chu engang po in nei ma se kachar vai ho hian an oilo luitlat du mai thaya Assam sarkar po in vung takin aron kalpui mai thai ani buaina lian jok chuak lo khram se hadom viau maya chuti rolin buaina anron siam thutna lodang chatura in ralrin lok ero atul hle ome Mizo thalai rual te po kan sarkar thule MZP te thute ngai changchunga lo in ralrin theu atha ome thudanga hanpa kai sanila US election lam chanchin hi hanthir le lokela China Communist Mouthpiece Global Times chuan US election naitozia anron tarlanga antarlan danin debate le rally ate po mi puingai dan lakna franga tanga halan danin Donald Trump chu tlatura chiang sa ngai ani antia state tamjok le electoral vote nga state lian ho zonga Joe Biden ha sanglor laka mun then khat state te naw jok electoral vote nei tlem ho chuan Republican Party antling ve mai thai ani antibok Global Times a hian US a Black American tent protest an nei na sat zolaya ka tho theilowania tia poster an kenglai thalak te an tarlong hlem thar le boka China pon lama chuan US election hi mi puin an ngai vane mema result po an hrecha kani ma se enganga thukin nge han ngai ven tak ti hriat ani lawa US election result le angai ven tu tam tak te hian inzomna engma an nei don lawani antia an sayom zia hi chuan US a vote thak tur ni lo US election ngai ven an tam antina ani mela
an tarlan zel danin hetianga US a prediction zong hi athleng dik lo ve thei tho boka ne na changlo jok poin an chaklo na an pom thiam kan bei sei ani antibok hei hi BBC in an thu chua an chan let na pakhat ani in a hriata BBC thu chua hi kan laron sei zel don ani hetianga an soi nu hian Global Times editorial lama chuan Chinese mipui tamjok fe chuan Donald Trump hi kumli dang re-elect ani le anringa thunai na changle tura an ngai ani hantia achan po China le US in sud buaina wang hian Democrat Party ten chance an nei tempha US mipui ten Trump hi Iron Man angmaya an ngai nia an hriat wang ani tin Chinese mipui te chuan Donald Trump hi minglem nickname an phua saka chu chuan jian gao ti ania om zia chu Trump build China thihna ani anti Trump hian China ha siam lian mek zel tin an chua US a semiconductor siam chuan lama harsatna an tok meka lir nging avangin semiconductor tam tak a cheboka Washington hian thiam takin heng ta hi harsatna omlovin asuk yang thairanga China ama mona hi alian lutuka ma se chungchu Trump administration hian ati dulova mipui te tan torna athlen sakmek zoka election result a chua huna chuan China nen kongthar kanzo kan bei se ni antibok heng US in harsatna anei te hi China hian asoi chuadan le asoi kwal dudan atang hian naktukah vote thak run puitur hrereng chunga Trump administration in harsatna asiam dan an soilan duna ni in hriatani Global Times hian voin November ni nia anram sana chanudar thumvela an thuron chua chuan US through real Thanos anitin anron tarlanga Thanos ti hi Greek trong ania Greek mythology nen a inkapa an mi huai sen thi thailo tia an soi ma se athina thu an soina ania chunen chuan Chinese Foreign Ministry thupuang tu hian tekhinin aron soi ani an ming chiat na turlaka Washington chu a inveng loka pu chiat ani theina turlaka invenan amang US Assistant Secretary David Stilwell chuan China thiam lo na tam tak Twitter a soi chuaka Chinese FM hian voice som panga vel Twitter a changletin thudik ani lowa kan soinon leang dot ani tin an changlet nem hle bok nin an tar langa hei hi nimin lama Stilwell statement chungchang ania China ram zau na tho dan chungchang le Asia ram hrang ati boina saddan te South China Sea boina asiam te asoi chu an chan let na ani Global Times hian an tarlan zel danin China do turin in buat saina thalutukin an kalpuya chu thulung chiat thak tak ani ripuileng mekpo an khwa khir theilo laya hetianga in buat sai hi US mipui te tan chuan thillung chiat thak ber ta jingami ani antibok soivek lo maila Donald Trump administration malakna an soisel na le US election na US mipui te rilru hluai penana an thilti ani melbera Trump hi tlingto lo se an du nin alang bok ani BBC in a tarlan dan chuan US election hi naktuk hi vote thak thei hun top tura ruahman ania ma se anram zau taka hian local time an nei hrangnuala vote thak hun chung hi Mizoram te angin tlaidar nga kharaniang tiang dewa rampum huapa hun top siam sak aram chang velawa state hrang te time in anglo anom nuala wangin state ten khat East Coast lamta chu an local time dar sari PM khar ani dona chu tiang chuan state ten khata vote thak thei hun chung khar hun tur hi ain anglo nuai don ani an chu dan tlang puya chuan vote thak thei hun chung hian postal ballot ringota po mi makta duai somretin vote an thak man arinoma chu kumsang ni som paruka postal ballota vote la ain aletin atamjok don nin antar lang ani postal service ten heng postal ballot hi thon thleng turin an budget atangin pek bel ani dona rang taka vote chhiarna mun thon thleng hal zungjung turin beisai ani mase President Trump hian postal service te tan hetianga an na thona sen sobak
additional funding a block vek thung ani hei hi sumleng vel atlem jok nana aruam manin a soifia bok ani hei baka hian him takle diktaka vote mi puiten an thlak theinan a thajok nin a soibok postal vote te hi engtin nge an chiarang ti hi BBC chuan a boi thak lai ani thu an tar langa Global Times ero chuan US time a naktuk zanah chuan president atana tling tur hi a hriat thei thuak to don nin an puanga BBC lam hian postal vote then khat a thleng har dona state thrang ten vote thak dan le chiar dan tur chi hrang an nei thawa kumdang zonga in vote chiar hun chung hi a rei don nin an soi ani state tamber te chuan vote la hi election day November ni thum naktukah vote thak hun khar ani nuwa an chiar tan don chawa chu po chu postal ballot ho lo thlen kim vek an ngak don ani California le state trend khatairo ballot lo thleng masa piang reilo tea an chiar tan hal zel don boka mase postal ballot chiar hun chung hi harei hle don ni in soi ania ballota an signature le an registration kata signature te ain milem en fiam masak vek zel ani don ani Florida state le state trend khata chuan tuna hian vote an chiar mek to mai thaya election day main an chiar tan don ani ti an soya chu tiang state chu anom nual ani hetiang te nuaya vote thak dan le chiar hun turte adang lama wang hian candidate panhi te hi an ngai a thachia lo ve nin a hriata The New York Times chuan a tarlan danin Trump le Biden te in beina battleground tia an soijingami Minnesota chuan vote atla hnem to hlea Virginia lama po zirtop ni tangkhan vote hi an thak tamtan hlea mi puite in tlar hangaya wangin hrileng nen har satna an nei nin tarlan ani helaya hian Trump le Biden te an thlok lut ve bok ti chuan postal vote hian thil a thak danglam zovin Trump hian aring deuh nge ni BBC an zona Trump hian November ni thum zanah hian tin lo na turin chance lian tak kaneya mase postal vote in thui tak a hrilang atia Biden chuan eng result po azawain apom tur thu asoya mase natakin vote zong chiar ngal vek a phut tlat ani ti asoi boka Trump point mail vote ho hi hlawm tak ani thil diklo tam tak aron siam chuak thei atibok BBC hian Pakistan election mail vote apo India Prime Minister Narendra Modi ming alang nualti Pakistan media ten an chuani tian tar langa Trump hian US Supreme Court in atop na an khara an final don chuan result zong apom tur thu asoi ve bok ani sangni kuma US election akhan mail manga than vote count adiklo to Democrat Party Al Gore Khan Supreme Court a Florida State a vote count adiklo tin aklema Supreme Court in an chiernon leveka nisom thum paruk zet an buai pui nuwa George W. Bush chu atling le ani ti BBC hian an tarlang telbok ani presidential candidate pani hian mail vote hi dodal burlo ma se an ringam tok lo ti chu a chiang hle maya an phut ang ve khian vote chiar ani thailowa Biden a phut ang phei khi chuan tuna hian an kal to lo na sa Trump hian a phut ang hian vote chiar ani chuan state pakhat Florida ringot po ni somthum paruk zet an buai pui ania US pumpui khitianga ending siam tur chuan arei hledon ani media then khat chuan vote zong puan vek nan chuan November ni thum atanga chiara thathum chungvel ani anringa mase US constitution a January tha president thar lak luna nei ngai tur ani thung election commission lam hian handu dan hian an kalpui lo ve mela US time a naktuk zan thimhlim vela chuan chakjok tur chu a hriat thei ruak an ringani tuna hian state tam taka chuan vote an chiareng to mai thai election puiber ha thlen ma vote chiar tan tum state anom tawa chuta vote lak dan atang chuan a chhut thein an ring ani mase candidate te hian an phut dan an soi ve to a tu jok po tinglo se complain an siam mai thaya vote chirnon emo US Supreme Court final turin an claim mai thai nin tarlan ani engponi se tuntuma hian vote thak dan kalmang hi
hripui leng avangin na satakin ti danglam ania state rang an kalpui dan tur ai nang lo thluah boka tunma angin US president thar tur hi kan hrevat theidon lovin alang bok ani voin hian campaign rally chu khar ani to campaign po an chol toang ole tuntrumatan chuan dutok le don phot ila Mizoram le Assam ramri buaina chungchanga chanchin thar awmani chuan video thar update ronda le kantum don nia kan channel min hlut saka min lo thir sak thin avangin lom thu kan soye